Abo nung mai. Baik kok. Ekang songja. Borong ni. Saja kan. Abo sepan bunga nangu. Sabar ni. Borong ta. Kalau ni. Orang sebelum kerja free kalau kau pakai tak apa ya, wah, udah sungguh nah, Manor. 3 meter dah kamu? 3 meter. musuh logo, kita suruh mau, Aw. iya yang kasar, kamu ni, 이건 살았잖아. 까만 나팔이 kamu. dah? Igon sar. Boleh, gua udah, om baru nani baru, Has biang nah nai berapa? ada om nunggu nunggu, yang mau tas aku nak keren lagi di bawah. Ubi sengka, amon lagi jal kan kasar kasar. Kalau nanya tu, Kaiman. itu gonong mentah. Kopi gona ya, kano, borga abok kau ni, oh hade na sekarang dia kerja na, ke, abro habok kan ke. Awak sih kan, awak besar. Beraber muharam itu, kemudi itu. না স্যার এডি তো এডি লোক টানা দিলে যদি মোর Beraber muharam itu, kemudi itu. না স্যার এডি তো এডি লোক টানা দিলে যদি মোর Apa? Dalai ni kan tu se, omon ni lama nu. Awak Dorang apa itu ni? Engineer action ni. Sar tini bo thai jaga bo berkir khanya jaka. Hambai, mo sini Uzan Pathlaya Ghat BC under Pormonnagar subzone, Chipajala zonal le under. Ora total 3ta samung khalajagui tongo sini pulia sang naikha sini MDC CDF phanni rangbai je mud leveling khalai rangmani hingka tabo sini zonal tui 2ta box cell khalajagui tongmani omno kisan nagena hini phalemani oba keno tini kobangma jaga thana tongkhano tini oron ler thangka omon pore kobangma samung tongma tini oron naja family samung thik thak no choli tongmayo mud leveling rokbo kahamno kisa je hani kesanan baga hana ramana abo kaham ke ungkor jakliya abno teisa kaham kerenya khalainan bagai sengma sanai baca chongnai ang almost mongno dagi marna dagirnai ajaga omon naja family hingke lukrongni dabino tini oro gnui bongni je boxel khlairmani ang mukhuchi amsani lukrong mukhuchi to logi tongo sini subzonal chairman Pormonnagarni Boromgonang Monjit OBC ni chairman Boromgonang Joy Singh tei joto lukrok tongo omono guri nyanya hini